Embera y'ebyo buyonjo mu Tauni ya Ntungamo Bwerarikirize kandi amagara g'abantu gari aha rutezo ab'okwe babaasa kwija kukwata endwara habwa Oburofa. Omu kutahiira Tauni egi emwe aha mifurege eshangire yigiire amaizi gaterami hijwiremu kasasiro n'obubi bw'abantu. Ubwo buri kuragaramu ko uri kurabamu nangwa hamwe n'ushanga harimo ubuvera wayenda akafumuraho n'ogwerwa kagwe harimo ubujuma bw'amapera mbani mumanya he buri kuruga harimo ebintu bishobere munonga za pampers naki byona binagiro mu mifurege ejo haza icyokubira cyetaga cleanliness. Omyanye mwenko mpaka no yakirwe kinuko kabuyonjo zigwire kandi obwo omwanya ogu harimu za hoteli. Abantu bwinshi abukwana baranjera ibora akamaziko kandi kayita ibora obu no burwire ko kwa no kora akubene inkora oisomu isogwamazi oisomu isogwekari abukwa toilet zikafumuka zone Ntungamo fire busha mutuyame konka nke yapaka yo ekaremwa kora bwo kugira ngo bakabombekire kubi drainage. So kuba herize bafumura drainage ya toilet obubi babu direct ro mufurege gwa park obwiro bari kuba hatariho mizi mingi bwo kudraininga obintu baburya higuru biri kuzere haza ekiri kubasa kuretera abantu kusisikarirwa ishaha yona. Ahandi abaturage tubache ya msaka buyonjo ekinte kiri kweyongera kuteka ebyamagara harutezyo. Ubwiro bw'umushana bakashana bwatagata nizo kushanga kiye mu ndwara nabwo ubwiro buno nukira kushanga injira yanegwa ubwiro bwingi ishorenzo bose bwatambara no gadi ubwo hari umushana shine sebe burika koko kora nikimuka aza noza kushanga itoba kora wagera mu bwire abwensonga bamwe abaturage mu Tauni ya Ntungamo bashobora hambera ibari kurabamo amasaha go kurebaga nore ngaforoding agona gishu atirenga kunigirwa ngagona gasaho gona gishwira amazi gona ratinga tuzanjara wa so nabwe nitero muranga aba kugama kuyebora bijo mu Ntungamo banse bagereba kabanyantungamo kandi kabapaka wodi bino bisasi bwinji abwishonga wabana bari kumbu mwanya bari bukari ukareba amaduka harayi cyara amaduka atumukishi turi ko mazedisha twari ureba umfurege mu rego na gwijwiye ukire bafutwemeriro reba ngaho mu area ureba septic tank kijura Tauni kanso na kanso yeye twakwenda kuja kurugayo tugandara icukura aba bayongera bashobora ngo bwa hati amagara gabo gari harutezo ryo kwata endwara izo Oburofa. Shaba meya na kanso yeye barigeyo je baterereze paka yitu kandi bigura imfurege kwa turaganise akuba bakija batasema ikintu cyo kushenya amaju na n'umuru kwapana na za containers bija batushenya twarga twabituri baja ngo mpaka harimo amaju kuko amaju gutwabwira no mpaka tukahika hina tuyiritse noje tuyito kuziri no bayombekere suwegera gune ukasuwegera gune eje yukugumana ba draining za septic tank bari kutwara kushukayo twabire nto aligning Tauni yitu emifurege yone ya sewage ya mizi draining toward the sewage lagoon eyombekirwa mu rubaye eco twakikora nke Tauni netubasa kugeraho ekintu cyakorwa kishye konkegesha hayituri inyenda mbagambire Tauni ya Ntungamo yaturuka muko burwire bweno bwakorera nare kinde kintu na state ya toilets, state ya latrines, state ya mifurege, state ya cleanliness ya Tauni abantu ni bafanka mu kwikwi. Okumara emyaka 29 Tauni ya Ntungamo negamba kuba mukire kenjura nebe ijwira mizi ebintu by'abantu nibitwarwa mizi kandi nyuma ho haro n'umwerero warugendiremwe habwe mifurege yombekirwe kubi. Kutukirire Tauni kiraka wa Ntungamo Sereverio Bwarufu Mukobi tabase kugambira ha kamera zitu hantebekanise y'ibinire Tauni egi mu byo buyonjo no kutambura kwa mizi kureka ngo abantu bine kugumisereza gasha kwa Samuel Ahumuza.